uJesu wangifikela phezukwa leyo anger. Remember mawuceda ukusindiswa khona ezinye izinto uNkulunkulu automatically uyakudeliver kizo. Oh yes. Until umoya oyingcwele uqale ukhulume nami ukuthi get rid of anger. Yeah. Yo besikhala. Yazi besikhala sonke akunamama obekangakhali. Yo. Wathi into yangiqaka nomama wakwakhe bekakhala. Yo. I was so touched ngathi this is real. uNkulunkulu wangifundisa ukuthi uma ubophile amaqhubu ubophe nama blessings wakho. Ukuthi uNkulunkulu uma wena ulimele akabheki lo muntu okulimazile. Ubheka wena ukuthi kulokulimala kwakho wenzani. Oh yeah. How do you react after ukulimala? Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ake ngiqale ngokubingelela umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu. Akukho esingakwenza ngaphandle kwakhe. Umoya wokuthula, umoya wothando. Siyabonga kakhulu ngepresent yakhe. Ngiphinde futhi ngibingelele nje abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message, la kufinyelela khona le channel. Mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nayo. Uyazibuza kwenzakalani. Ngizothi mina ngabusashintsha la ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye. Izona ndaba nje lezo esiziphethe na ungasayindawo ke ungaluzi indaba ezimnandi. Ake ngiqaleke nje before nje ngamkele usiso khona phakathi kwethu umfundisi. Ake ngiqale nje ngokuthi ngibulise angibonge kakhulu kuma subscribers. Ngiyanibonga kakhulu ngokuyikhulisa ichannel, anikhulisa ichannel, nikhulisa lo msebenzi. Ngibonge futhi nama comments enu ahleze mahle, ahleze nokwakha. Ngiyathemba namhlanje futhi azoba kanjalo. Ngiyanibonga nje futhi nangokulike namanje njengoba nisazo like nje kule video. Ngiyanibonga nje futhi kakhulu nakuma channel members enikwenzayo. Siyakubonga. Mhlambe ngeke kubonakale manje kodwa ngelinye lamalanga amafruits akhona yobonakala. Nabo ke nje abaqhamuka emaceleni bakhona abaqhamuka emaceleni engakwazi ukuba reach ngibabonge direct ngithi awungiyabonga. Ngilona chance engayisebenzisa le ngithi ngiyabonga kakhulu ngalokho enikwenzayo. Nenza ukuthi lo msebenzi ungabi inzima kodwa kusebenzeke. Bekuyilokho nje bengithi angiqale ngokwenza. Ngino pastor la uCynthia Ntuli. uCynthia baba noma baba. Yazi ngiyazibuza ukuthi ngizobiza ngithini. Kodwa ke wena uzongicorrect kuleyo part leyo. Yebo Ntuli Sibongo okhona phakathi kwethu unobufakazi ke obuzosiza abantu abaningi. Kuningi nje sokufunda namhlanje ikho ngithi ungabusaya ndawo. Ake siqale ke nje ngokuthi sikubingelele sikwamkele. Okay, ngiyabingelela bonke ababukeli egameni lika Jesu. Yes. Mina nginguCynthia Baba Ntuli. Oh yes. So mina I'm a pastor. Yeah. I'm a counselor. Yes. And then ngidila nange deliverance. Oh. And then I'm a soul winner. Ngiwenza ama outreaches nama open air. Umsebenzi wami loyo and then ngikhulekela nabantu ibhedlela. So umsebenzi ongiwenzayo for uNkulunkulu loyo. So I am an author. Yeah. So but unfortunately I'm not a motivational speaker. I'm a woman of God. Oh yes. Amen. Amen. Muningi umsebenzi owenzayo. Yes. Kuningi nje impela nje okusemahlombe akho. Wena ke ozile netestimony uyazi ukuthi inkosi ke ini kwena. Mina nje angifuni ukuyimosha. Ngidedela kwena manje. Amen. Yes. Mina esinjengoba ngishilo ukuthi nginguCynthia Baba Ntuli. Yeah. Ngeke ngaba abazali bami bashona ngina 4 years. So ngakhula ngiyintandani nginganabazali and then
umamkhulu wami usisi wakamama wangithatha abazali wami abaceda ukushona ukuthi uyongikhulisa. So unfortunately mangifika kuye kwaba nomunye we relative oye wangicela wathi no ngoba wena namantombazana ayi2 ngicela unginikeze lo. Oh yeah. So athi uzanginakekela. Unfortunately uthando belungekho. Uyazi kunabanye abantu uthola ukuthi uyathanda ukunceda kodwa uthando ebantwaneni abanye engasibo bakhe akanalo. Yebo. So and then kula ngahlangana khona nama abuse, all types of abuse, emotional abuse, physical abuse, all types of abuse, nama sexual abuse. So why ngithi emotional abuse? Yes. Ngoba abazali bashonile anginamuntu ongimbiza mama. It's obvious ngizobiza labe nginabo mama. So uthole ukuthi uthi mama uyathukiwa ukuthi hey mina ngisingunyoko, hey mina zangabulala umama wakho, so izinto ezifana nalezo being abused emotionally and izinto elukuthi zangizwisa ubhlungu kakhulu. So and then bengifunda esikolweni sometimes mangibuya esikolweni mina nginika ukudla, sometimes sidla ukudla oku different, abantwana bakhona badla ukudla okumnandi wena unikiwa nje isinkwa nje. So those are types of abuse engiye ngadlula kizo. And then mawuthi uyodlala uyashayiwa ukuthi ungayodlala because mawuyodlala uzokhuluma izindaba, uzoqoqa izindaba zasekhaya ukuthi wena ngapha ekhaya bakwenzani. So bengishayiwa akunamsebenzi obengawenzi, ngacala ukupheka ngathi bengina 10 years. Every day ngiyashayiwa akunalanga lamahala. Esikolweni siphuma ama trip, masiphuma itrip esikolweni fuze ukuthi kubhadalwe. Ngizobhadala ubaba khona makangangibhadalela bayoyithatha futhi imali. Makunama meeting esikolweni bafuna abazali ababona abayi. So those are the abuse that engiye ngadlula kizo. And then zangi affecta kabuhlungu, zangikhosela ianger. And then mangiloku iminyaka iyangisahlala khona ngifunda. Yebo. I remember ngathi bengina 13. So uyazi umntwana mawungamnika uthando. Yes. Abantu abaseduzani nawe or abomakhelwane babhekile ukuthi abamthandi. So lo mntwana lo uyamvictimize. So ngagcina sengivictim. I remember one day bengibuya uthenga amawutwana. Bengiphekelela umunye umngane wami bekawuthenga amawutwana. Oh yes. Masiphuma nje ngegate ubhuti wakhe wangidonsela ehlathini. La kuphelela khona imizi ihlathi futhi iground. So makafika lapho athi ugibela phezukwami ngimphushe ngibaleke. Unfortunately bengakwazi ukugijima angibambe futhi. So ngagcina uNkulunkulu anginikeza ukuhlakanipha. Yazi that time bengisesemncane bengakasindiswa but bengazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Yes. So uNkulunkulu wanginikeza ukuhlakanipha. Ngathi there is no need yokuthi uloku ngigijimisa uloku ngishaya wangishaya ubuso bami bavuvuka bakhula. Amehlo ami avaleka ngathi yazi there is no need yokuthi ungishaye man. Asambe siyekini kibo kuseduze nalabo engihlala khona. So before ngingena la ngihlala la yena mina bengihlala khona ngindlula kibo kuqala. So masihamba endleleni sihamba ku main road kuvela imoto bese kumnyama kusebusuku. Kuvela imoto makuvela imoto iyakhanyisa yena uya reverse because akafuna ukuthi bambone. Mina ngenqa ngabaleka kwaba ukuthi uNkulunkulu ngisindisile ngabalekela ekhaya. The following day uvuka ubuso bungaka. Ubuso buvuvukile
and then family engihlala nayo azange benze next ngayo lento ebayibonayo ngiyabatshela lo muntu lo ungidonse endleleni wangishaya azange bayingena indaba yakhona. And then after 2 weeks ubhuti wakhe angidonse naye besicula amakhwaya lesasikhathi masisakhula bekunala amakhwaya besiwaqula wemishado ngesinye isikhathi wesonto. So ngibuye ekhwayeni, mangibuye ekhwayeni ngihlangana nobhuti wakhe uyangidonsa abantwana labo bengihamba nabo bayabaleka uyangidonsa uyongifaka ngaphakathi emfuleni faka ngaphakathi emfuleni yahlubula wena ungene ngapha ngiyahlubula ngena emfuleni mangiloko ngimile ngaphakathi emanzini ngizwe inyoka yahamba ezinyaweni inyoka iyahamba ezinyaweni. So ngithi kuye ngithi yazi bengicela ukuthi sihambe siye ekhaya kunokuthi uzongifaka ngapha kunezinyoka maze ngangiluma le inyoka ngafa uzothini. Athi okay phuma sihambe. Mangiphuma lapha angigcokanga ngincunu lo muntu uphethe impahla zami akafuna ukunginikeza impahla zami athi asambe sengihamba sengincunu njengomuntu ogangayo ebusuku sihambe naye uhlale next door ubhuti waloyo ongishaya before masifika lapha ya uNkulunkulu anginikeza ukuhlakanipha okunye ngithi lo makangena ngegate abamba igate yakibo mina ngiyabaleka vele ngaphunyuka ngabaleka ngangena la bengihlala khona. So igate yakhona beyirasa mangivula ngithi ithi zwir. So mangena izindaba zokuyana mangabe uyangilandela iyokhala futhi enelaba ya mayikhala bayabheka egate ukuthi ubani. So mangiceda ukungena athi uyangilandela ezwe igate ikhala athatha impahla zami aziphonsele ngaphakathi mangena babhekile ababuzi abakhulumi bathule yo yazi yangilimaza nayo leyo engayakhula kwaya kanti lo muntu lezinto lezi zivulele angithi manje sengine anger ngiphethe amagqubu manje ngiphethe amagqubu for ifamily lengihlala nayo engangithandi ngiphethe amagqubu for abafana base next door. So elinye ilanga bengibuya esitolo leso sikhathi by that time ngoba bengakasindiswa bengisakhula so ngihlangana nomunye ubhuti weboyfriend yami my ex boyfriend ngihlangana naye uthi kimi uthi uzibanibani athi ngikubize so mina ngiyamthemba mara ngiyambuza ukuthi usho ukuthi lo muntu uyangibiza la khona athi yawe uyakubiza useshebhinini kuphi ngihamba naye seshebhinini kanti lo muntu uplan ukuthi uyongidlwengula masifika eshebhinini next door neshebhini kunendlu but indlu yadilika one side so kusele one side so this guy angidonse angifake kule lendlu le edilikile le angidlwengule lapho makaceda ukungidlwengula asuke ahambe yazi lokulimala lokha kwakhula remember ngiyalimala akunamuntu ongimtshelayo akunamuntu ongikwazi ukukhuluma naye mhlambe or anginiki counseling or angikhulekele or something so lezi zinto lezi ziyangidla la ngaphakathi and then ienga yakhula so ngasuka lapho ngabuyela kumamkhulu wami ngathi hayi no manje ithi ngibuyele kumamkhulu because abantu bazongibulala musi ngoba abantu sebazenzela ngami and akunamuntu okhulumayo so sasuka lapho ngaphindela kumamkhulu ngafika ngafunda unfortunately mawungathola uthando ekhaya ngoba lento lebe isahleli mawungathola uthando ekhaya umntwana uyolufuna ebafaneni ngazithwala ke ngathi ukuzithwala kwaba nokuhirizana khona lapho zange kube mnandi ngasuka ngahamba ngaye eMpumalanga ngayohlala nabo ubhuti wami lo moya loya we rape loya wokudlwengulwa loya kanti uyangilandela
I remember one day ubhuti wami lo ngimlandelayo bese uyagula ngengcondo so samthatha samuyisa kelinye isonto lapho so makakulela sonto bathi mina fuze ngiyohlala naye ngimphekele so I had to sacrifice nayo leyo still yangilimaza because I was young mina fuze ukuthi ngiphindele esikolweni bangitshela ukuthi mina ngihambe ngiyohlala esontweni leSan John and then ngiyophekela ubhuti wami lapho ngihambe ngiyohlala lapho ngiphekela ubhuti wami lapho so umsebenzi wami sengiyapheka mina every day umsebenzi wami ukupheka kumwashela into mina efuze ngiyenze every day young as I was so kwathi ke sinye isikhathi elinye ilanga ukudla kuphelile ngoba lapha ya ifamily inithengela ukudla inithengela ama-prama stuff inithengela everything nina ukudla makuphelile fuze bona banilethele futhi so manje kwathola ukuthi ukudla kuphelile and ubhuti wami uyasebenza ubhuti wami bekasebenza esibhedlela so ngisuke ngithi ithi ngekhaya mhlambe ngizamthola afikile mangifika ekhaya ngithola ukuthi ubhuti wami akekho so bese manje ngiyaqabanga ukuthi kunenye dry clean laundry and then ukhona umunye ubhuti besonta naye usebenza lapho ngithi no ithi ngiye lapho ngiyomchazela inkinga yami mhlambe anganginika noma kuyi-R50 ngiye ngifike before ngiyofika lapha laundry ngihlangana nomunye ubhuti lo bhuti uyashela ngithi hayi mina angina interest bengiyasuka ngiyahamba and ukhumza ukuthi bengana interest mina ngiphethe lezi zinto ezingiphethe angibheki nesemuva kanti lo muntu uyangilandela mina ngimboni lo muntu ukuthi uyangilandela ngingena laundry ngithola lo bhuti loya mangimile no bhuti loya something sithi bheka egate mangibheka egate ngifanisa lo bhuti loya ubeka ngishela loya egate ngithi hayi man ngiyala ngithi man akusuya ngeke ngilandele lo muntu akangazi kanti uye so lo bhuti lo bengiye kuye ngimchazela inkinga yami ngithola ukuthi naye akana mali athi asiholanga sohola kusasa so but for kwamanje ithi nginikeze R25 ugibele uphindele emuva mina ngizoza kusasa then ngizabona ukuthi nginithengela ini so lo bhuti lo anginikeze i-R25 anginikeze i-R20 yephepha ne-R5 so bengigcoka isiketi esi-white esinesikhwama ngithatha le mali le ngiyifaka esikhwameni kanti lo muntu loya ungibhekile so mangisuka kunomunye usesi bengiyohamba naye lo sesi lo mangiya kuye ngenca bathini i-tight road from there la ngiyohamba khona kuyisiganga so akunamahlathi kodwa isiganga imuzi ile so ngiyahamba fuze ngiyohamba lapho ngiyofika le kulo sesilo la khona so emva kwami ngiyezwa amahlombe wami aqala ukusinda neyinwele zami ziyabaleka like hayi ngiyajika ngibheke emuva mangibheke emuva ngithola ukuthi lo bhuti loyo uphethe omunye ummese sharp knife athi kimi athi lala khona kunenye indawo kunokuba namanzi but ehlobo kuba dry imvula mayina kuba namanzi ayagqwala lapha athi ngena lapha lala lapha lo bhuti lo naye angidlwengule yazi lento le yangizwisa ubhlungu abobhuti wami ngibatholanga and then noma ngithi ngepolice station lo muntu angimazi and manje ngathi nomcabango wami so affectekile angikhumbuli nokuthi ugqoke kanjani ugqoke ini so that thing yang discourage ngathi kuyafana noma ngathi ngepolice station kuyafana lo muntu lo angimazi so and angikhumbule esipolice station bazokubuza nokuthi ugqoke kanjani describe ukuthi unjani angikhumbuli next ngihambe ngilandelo sesi mangifika kulo sesi lo angibuza athi man angichazi ngimchazela ukuthi kwenzakalani athi asambe sepolice station ngithi kuyafana mina
lo muntu lo angikhumbuli next so amaphoyisa bayongibuza ama-question angeke ngikwazi ukuwaphendula. It's better siyeke sihambe sibuyele la bengihlala khona esontweni. So elinye ilanga futhi bengiluka ama-Doyle because bese ngibona ukuthi hayi ngathi manje abobhuti wami bayasindwa yimi manje sengimthwalo manje ngiluka ama-Doyle lezinto zokuhlobisa ngithi no ithi ngizenzele imali ukuthi nabangakanginiki imali at least kube nami ngine something nyana sokuthenga ukudla so elinye ilanga bengiya istoko besiphelile ene besistoka eMarabastad. So ngiyahamba ngiya eMarabastad ngiyofuna lamawulu ukuthi ngizoluka. So mangifika eMarabastad ngistoko ngiyasithola and then ngibona umunye ubhuti bengifunda naye bangisahlala la bengihlala khona before. So manje uyazi umuntu mawunobo ufunda naye ufuna ukwazi ukuthi sewufunda phi sewuhlala phi sewenzani siyasuka siyohlala mawusuka eMarabastad ungathi uya ku market Pretoria market bekune la kune green khona abantu bebahlala lapho yabona so yes like a park ngiyasuka siyahluka siyalapha nalobhutulo yasihleli lapha siyakhuluma izinto zasesikolweni kuvela abobhuti abanye abayi3 omunye uphethe isibhamu abayi2 baphethe imese. Labo bhuti laba mabafika laba bomese bakhomba lo bhuti yawabaleka washiya lezi zinto bekaziphethe ngikhumbula bekaphethe ibrook neyicathula icathulo ezintsha waziyeka wabaleka. So lo wesibhamu wakhomba mina ngesibhamu wathi ngena mawusuka lapha ubheka ngaphansi uyisiganga ihlathi kahle ngoba kuneyihlahla kufica-ficene athi ngingene lapho angithathe angise kunezinye izindlu ePretoria West yenye indawo bayibiza iPretoria West bekuhlala belungu before. So angithatha ngise kenye indlu beyi-abandoned khona lapho lo bhuti lo angidlwengule. So lo bhuti lo into yangiqaka makaceda ukungidlwengula athi no angeke ngikuyekele la ehlathini ngoba abantu babangeza la bangakubulala. So the better thing ukuthi mina ngiphekeleze eMarabastad. The reason lo bhuti lo bekangiphekeleza la besikhona kuseduze nepolice station. Pretoria police station, Pretoria West police station. So bekasaba ukuthi makangiyeka ngihamba ngiwani ngizoye police station. So lo bhuti lo angikhiphe kuleyo ndawo lapha ehlathini angikhaphe eMarabastad mase ngiyofika emabhasini waseMpumalanga kaNdebele athi makabona amabhasi ajike abaleke mangibheka umuva umuntu uyabaleka ngikhumbula ukuthi uyakhumbula lo muntu lokuthi ungidlwengulile mangifika lapha ngizatshela abantu laba bese bayamshaya. So nayo leyo yangilimaza more yangeza ku-anger more. So mangifika la bengihlala khona ngatshela omunye umama lo mama lo wangithandazela kodwa azange ngincede next. Remember labantu laba basindiswanga kuna Jesu lapho. So but she tried ngoba uye wangikhulekela. So ma kuloko kuya ngiphindele esikolweni ngifunde lezi zinto leseziyang affecta nasemngcondweni because ne-anger nayo seyiyakhula because angikwazi ukuqolela angikwazi ukukhuluma ngayo akunamuntu ongamtshela akunamuntu ongimthembayo because of the way ngikhule ngakhona noma mkhulu wami ngiyasaba ukumtshela ngoba ngazi ukuthi uzangithemba or angeke ngithembe. So ngihlube indaba engihlala nayo yena le ndaba iyangidla ngaphakathi. Elinye ilanga mangisafunda esikolweni high school that time sengiphindele esikolweni. So elinye ilanga inkolo ziyavalwa ngithi bathi no hayi hamba uyovakashela umamkhulu wakho because inkolo zivaliwe
thina abanye abomama bathina sizobona ubhuti wakho sizosala naye ngiyahamba ngibuye ngiya ePitori kaMamkhulu yebo ngiyovakasha mangifika eBelo Ombre kune train imile lapha ya mina ngiyagibela ngiqaba ukuthi le train iya eMabopane ngomcabango wami I train emalapha ya wonke ama train amalapha ya aya eMabopane oh yes so le train imile mina ngifika ngiyagibela unfortunately le train bengasiya seMabopane beya eVolmaten station so mangiceda ukugibela le train le akunamuntu ngaphakathi kwetrain uqhamuka omunye ubaba usebenza eMetro Rail uthi ya uhleli ngapha first class ngapha iMetro Rail ama train wakhona bekanama sofa I-first class yakhona but bekunawo kula kunye uthole kunama sofa but akusi first class so unfortunately la mina bengigibele khona bathi first class so lo baba lo uthi mangabe awehli la is either uyehla uyake linye couch or ulala nami ngithi no angehli because wena awusi ticktism angehli and akuna ukuthi mina ngalala nawe because mina nawe asi next so ngisahleli lapha ngisaqhakekile ukuthi kanti le train yapi lo baba loya angidlwengule makaqeda ukungidlwengula a change couch abaleka angazi ubalekele kuphi so I train mayifika eVolmaten mina ngiyehla eVolmaten kuqola ama train noma uthi your reporter awazi ukuthi ushonaphi yazi I was so confused ngagcina sengihamba ngiyaka mamkhulu mangifika kaMamkhulu angikhona ukukhuluma angazi bazongithemba noma ngeke bangithembe because bese ngine spirit of rejection sesiyangilandela mawuthi uyakhuluma akunanto abayithembayo bathi lo unamanga lo bengibizwa ngamagama lo unamanga mangabe kunabantu bayaqabana bathi huye yena lo so bese ngilandelwa ilifu elimnyama nje so ngakhetha ukuthi is better ngizithulele kanti lento le izongilimaza more iyangeza cabanga sekuyi rape angazi esingaki so ngithule inkolo zivule ngiphindele esikolweni yebo so sengiya affecteka nasesikolweni uteacher angibize angitshela ukuthi yena akajabuli ngama marks wami angikhona ukumchazela ukuthi why ngimtshele nje into elula nje ngimtshele ngabo ubhuti wami ukuthi hayi ubhuti wami ulalela izindaba amanga family mayimtshela amanga ngami ubhuti wami uyalalela so ngisaba ukubatshela ukuthi phela mina ngihlangana nezinto eziso yebo angisathembi umuntu yazi mawune spirit of rejection awusathembi umuntu yebo so kuye elinye ilanga futhi khona lapha esikolweni bekukhona umunye umfana bengihlala naye because bengakasindiswa lo mfana lo ngabona ukuthi lo mfana lo aka uthanda izinto zokuganga zobugebengu ngaphuma kuye so elinye ilanga ngiphuma esitolo bekusentambama ngiphuma esitolo lo mfana lo uyangidonsa uyangishaya uyangidonsa ungisa kwenye indlu nayo indlu leyo nayo ke ideliziwe kelinye side lo mfana lo uyangidlwengula ngitshela ukuthi angeke uze ungiyeke lula kangako so lezi izinto ezinye zezinto ezangenza ukuthi ngibe neenga and then ngathena ngaba bitter because remember uma uphetha amagqubu yes uba neenga and then ienga escalated to bitterness sengibitha bona yazi sengiphela inhliziyo sengizonda abobaba ubona mangibabona sengibona ukuba sebayafana seyinto eyi1 so I remember after lang bengifunda khona ngiphasa umatric ngahamba ngayosebenza epolice station ngayo reserve oh yeah so mangifika the shift le bengisebenza nayo
abantu bengisebenza nabo the most bekubo baba eshiftini lebengisebenza ngiyo bekunganabo mama umama bekuyimi ngiyi1 so ababa laba bebazi ukuthi yo baba ungamsondeli ungamnyathela amakhonsi ngoba hayi azikhwelwa kanti abazi labo baba ukuthi mina ngilimele angiqoleli ene angikwazi ukuxolela so ngasebenza kanjalo nabo kuloko kunjalo ene bengisebenza bengi-hard worker but bebazi ukuthi ungamnyathela amakhonsi kunabanye abantu mawuphila nabo uyazi ukuthi lo bona I can do anything mara ngingamnyathela amakhonsi benginjalo mina because bengibila ngesikithi ngesindebele sakithi bathi uyadlapaza benginjalo bengibila bengihlala ngi-ready for any action because ngibhitha bengingafuni ukuthi umuntu akhulume nami the way afuna ngakhona so lezi zinto lezo zahlala zingihlupha kanjalo lo moya lo sekumoya manje umoya we-anger wangihlupha kanjalo until 2001 I remember before 2001 because nakhona bengingakasindiswe ngahlala nomunye ubhuti ubaba umntwana nami wesi2 bekangishaya ngisebenza angilanda emsebenzini ene bengi-security lapho uma uyi-security kufana noma uyiphoyisa usebenza nabo baba so makayeza ngithole ngikhuluma ne-colleague yami ngiyoshayiwa lelo langa ngiyolala ngishayiwa ngaphuma kuye ngazihlalela ngiyi1 and then 2001 ngithola umntwana 2001 uJesu wafika uJesu wangifikela phezukwa leyo anger remember mawuceda ukusindiswa khona ezinye izinto uNkulunkulu automatically uyakudeliver kizo uzo receive i-deliverance automatically kulezo zinto lezo but the spirit of anger is spirit esinye stubborn ufuna ukuthi udile naso you must face your demons before that spirit siphuma kuwe sikiyeka so ngathola ukuthi i-deliverance ngitholile but still ngisesene anger and then so abantu bengisebenza nabo bayacakeka ukuthi hawo lo muntu lo uthanda uNkulunkulu ufunda iBhayibheli uyakhuleka uyasikhulekela bengibakhulekela bengibatshela ngoNkulunkulu every day ngibasharela but still ngine anger so lezi zinto lezo bezibaqaka and then every year mina ngihamba ama-interview wophoyisa ngihamba ama-interview wobuxeke akunala mina ngiphumelela khona I remember there was a time bengisebenza i-office ye-detective kwaphuma ama-post kuphumele post le mina engisebenza kiyo ngahamba ngaye interview basho to cash abantu abengisebenza nabo ukuthi hayi lo msebenzi wakho hayi bachasha umunye umuntu eceleni mabaceda ukuchasha lo muntu lo makafika epolice station mina fuze ngimfundisa umsebenzi cabanga so for 15 years ngihamba ama-interview every year bengihamba i-interview yophoyisa neyobuxeke interview yophoyisa neyobuxeke but kunganamsebenzi ongutholayo ene ngazi umsebenzi ngifundisa abantu ababuya ecollege umsebenzi ngifuna ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ba-understand ukuthi i-anger the spirit of anger is destroyer kangakanani so until ngoba bengithanda ukungena ama-fasting ene bengilalela bengithanda umfundisi makafundisa bengilalela ene iBhayibheli bengifunda so until umoya oyingcwele uqale ukhulume nami ukuthi get rid of anger I remember uNkulunkulu makakhuluma nami kwakungokuqala
bekukokuqala in my life ngizwa umoya oyingcwele ukhuluma nami ungitshela ngeanger, ungitshela ngeforgiveness. Yebo. I cried, ngalila, ngakhala ubusuku bonke ukuthi mara ienga le iyophuma kanjani, ene ngiyoqolela kanjani labantu laba. Remember la bengihlala khona before kunama rape ayenzakala, kunama attempted rape amanengi because ulele ebusuku uzwa umuntu ungena ezingubeni zakho. Akuna ukuthi ungascreama, but you must try ukuthi ube protected, lo muntu lo angafinyeleli ukwenza lento afuna ukuyenza. I remember there is one of the family member oye wangidlwengula, ngatshela ubhuti wakhe wangishaya. So ngiyoqala kuphi? Because uqala ngefamily le bebayibiza ukuthi ifamily yami, le mina engiyibiza ukuthi ifamily yami, bangizwisa ubuhlungu. Kulandele ama strangers estradini, kulandele abomakhelwane, kulandele. So it was a lot. It was a lot for me because bengazi ukuthi ngiyoqalaphi. But I prayed, ngabuza uNkulunkulu ukuthi ngicala kuphi, wathi forgive. Xolela labantu laba. And then ukhombisa ukuthi uNkulunkulu beka serious ngale ndaba le. Elinye ilanga it was on Sunday, kuyi Mother's Day. Ngathi no, ithike ngihambe ngiye kelinye isonto ngiyovakasha. Yebo. So mangifika lapha umfundisi wakhuluma, wafundisa ngeforgiveness. Wafundisa ngeforgiveness, and then makaceda ukufundisa ngeforgiveness waqhaza ukuthi ngaphandle kweforgiveness there is no healing. Ngathi hayi lo baba lo uyaqala manje. Hayi yabona lo baba lo uyaqala manje, akayazi into akhuluma ngayo because of akazi ukuthi thina siphumaphi. So lo baba lo wathi ngicela abomama bonke basukume, bekuyi Mother's Day. Wathi ngicela abomama bonke basukume, ene ngicela ukuthi nizokhuleka nizotshela uNkulunkulu. La lo baba angithatha khona athi whether yimi engikulimazile, noma ulinyazwe ibhoso yakho yasemsebenzini, or ubhuti wakho, or ubani wakho, or ubaba ekhaya, ngicela ukuthi utshele uNkulunkulu ukuthi baba ngiyamqolela. Confessa ngomlomo wakho, utshela uNkulunkulu ukuthi baba ngiyamqolela. It was not easy. Athi ngiyazi ukuthi abanye kini emsebenzini amabhoso wenu bayan abuse. Ngiyazi ukuthi abanye benu abobaba ekhaya bayan abuse. Ngiyazi ukuthi abanye benu estradini bayan abuse. Yo besikhala, yazi besikhala sonke, akunamama obekangakhali. Wathi into yangiqaka nomama wakwakhe bekakhala. I was so touched, ngathi this is real. uNkulunkulu ufikile manje. Hayi bengimuzwa ukuthi uNkulunkulu ufikile. I prayed that prayer. It was not easy. It was not easy. Because mangiloko ngitshela uNkulunkulu ukuthi baba ngiyabaqolela. It was not easy because bengizwa ngathi kunomuntu ophethe umese, ongihlaba ngomese straight phezu kwenhliziyo. And then I thank God ukuthi masiloko sikhuleka lo mkhuleko ngiye ngaphathwa ikhanda, but I was delivered that day. But it was not all, because la bengisonta khona, I remember nakhona bekuyi Sunday, mina bengazi next bengizele esontweni as usual. So mangifika umfundisi wethu bowungumama, umama uyasho ukuthi hey during the week bekenza i-counseling ebantwini abalimele the way nami ngenza i-counseling. So athi kwafika omunye ubaba, so yena bekunomunye usesibeka bekamncedisa ukwenza i-counseling because
uzathola ukuthi abantu baningi. Yes. So athi kwafika omunye ubaba kanti lo baba lo wa attempta ukurape lo sesi lo. And then lo baba lo ufika kule queue ehleli kulo sesi lo. And then umfundisi athi umama lo usesi lo wathi angeke ngikhona ukunikeza lo baba lo icounseling wakhumbula lela langa. Yebo. So lo sesi lo wasukuma walanda umfundisi wamtshela wathi phela lo baba loya ubaba lo wa try ukungidlungula lela langa. Yes. So lo umfundisi wakhuleka wathi ithi ngikhuleke ngizwe ukuthi uNkulunkulu uthini wakhuleka. Makakhuleka uNkulunkulu wathi ngilethe lo baba loya ngereason. Okay. Ngoba ngifuna ukuthi lo muntu lo amqolele. Oh yeah. Indlela lengifuna ukuthi amqolele ngayo ngoba akakhoni ukumcolela. Oh yeah. So umfundisi watshela lo sesi wathi ngicela ukuthi uhambe uyo cancela lo baba lo interview ukuthi inkinga yakhe yini ukhuleke naye. Lo sesi lo yawaya and then lo mfundisi lo athi no maka sitshela Sunday athi uthize makakhuleka uNkulunkulu wamkhomba ukuthi baningi ngaphakathi kwesonto lakho baningi abadlenguliwe nalaba attemptiwe ukudlengula nalaba abusiwako physically baningi. So ngicela ukuthi Sunday ubamise ubafundise lo mkhuleko. Oh yes. So umfundisi makakhuluma kanjalo mina ngithi lela langa I was delivered and then mina ngizitshela ukuthi ngipholile kanti hayi akaphuli. That was the beginning. Oh. So ngafunda lapho ukuthi forgiveness is a process. Yes. Healing is a process. And without forgiveness there is no healing. Uqala ngeforgiveness qala bese kuza ihealing. So sasukuma sakhuleka. So umkhuleko wokuqala bathi sicele uqolo. We pray that prayer sacela uqolo ukuthi ukubamba amagqubu and then umkhuleko wesi2 sasho ngemilomo yethu ukuthi siyabaqolela and it was not easy whether basaphila whether basaphili. The most of the people mina bangidlwengulile ma strangers angibazi. So ngatshela uNkulunkulu ukuthi baba ngoba angibazi whether basaphila whether basaphili ngiyabaqolela. But it was not easy, believe you me, it was not easy to say that prayer, to confess those words. It was not easy. So and then masiceda ukukhuleka lo mkhuleko sabakhulekela sabacelela uqolo ukuthi ubaba abaqolele ubaba wethu wasezulwini. Yebo. Then from there uNkulunkulu waqala wangifundisa deeper ngeforgiveness. I-unforgiveness ivala iminyango. I-unforgiveness iletha amagulo. I-unforgiveness iletha ukuthi ama-depression nama-stress awubi at peace. Oh yeah. Oh. Uma ungaforgive. Yebo. So uNkulunkulu wangifundisa ngazo wangibonisa ngami wathi bheka wena you suffered for 15 years. Oh. You were at the door pressing the handle but umnyango awuvuleki. Why? Because of ubophe amagqubu. So uNkulunkulu wangifundisa ukuthi uma ubophile amagqubu ubophe nama blessings wakho. Wangifundisa bathini Ephesians. Yeah. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 ikhuluma ukuthi uPaul ukhuluma ukuthi uNkulunkulu usiblesse ngama spiritual blessings. Angithi. Yes. So and then it we were called before the world began. Yeah. And then uNkulunkulu angifundisa ukuthi remember
I called you before the world began. Yes. Number one. Number two, I put in save your spiritual blessings. Kunama spiritual blessing engikubekele wona Yebo. in a safety place. Okay. So if you don't forgive, you are closing the door. Those I can't release that thing, that unforgiveness. It brings it closed doors, and then iyenza ukuthi iletha ubumnyama ukuthi that's why uthole wathi umuntu is cursed, uthole wathi umuntu uloyiwe. Believe you me, some of us akekho umuntu osiloyile. Okay, yebo. La amaqhubu yiyo asivalela iminyango, yiyo ayinkinga. So uNkulunkulu wangifundisa ngazo, and then waqala wangipha ama scripture. Oh yes. Sizofunda ku Mark Okay. chapter 11. And then abantwana bakaNkulunkulu sina this because angithi siku democracy ne. Yes. And then sometimes siyaqakeka bese si mixa I democracy ne nezwi likaNkulunkulu, and then that is a confusion. Lezi zinto eziyi-2 ezingafani. Forgiveness is not a choice. Forgiveness is a principle from God. That's why uJesu ufundise ngayo. Sizofunda kuMark 11 Yes. 25. uJesu bekakhuluma la. Yes. Mina ngizofunda i-NIV. Okay. Buthi Mduduzi wena ngibona uphethe iland New- NKJV. Yes. Okay. Mina ngizofunda i-NIV. Ithi verse 25. Yeah. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. uJesu bekafundisa la. Yeah. Ngicela usifundele nge-NKJV. Iti, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Amen. Yes. Also your Father may forgive you your trespasses. That means kunento esingayilimuki sibantwana bakaNkulunkulu. Nami ngifundile and ngisafunda namanje. Yeah. Uma ngingacoleli, ngiphetha amaqhubu, ngiya kubaba ngikhuleka. So long as ngisaphethe lamaqhubu, umkhuleko wami akawuzwa. Oh. That's why angazi ukuthi bakhona abake badlula lapho. Uthola ukuthi mawukhuleka uyazi ukuthi lo mkhuleko ungathi awufike ezulwini. But because you don't know ukuthi what is the cause, uzothatha ungathi lento leyo khuleka isebenzi. Oh yebo. Kanti maqhubu. So sizoya futhi ku Matthew 18. Okay. Matthew 18. Matthew 18 verse 21. Yep. Verse 21. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times. 22. Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Yes. Verse Verse 21, New King James Version. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Up to 7 times? 22. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Amen. Up to 70 times 7. Kujesu bekafundisa. Remember,
The Bible says in Genesis chapter 1, 26 and 27, we were created in God's image and likeness. Yeah. Sibunjwe ngomfanekiso wakaNkulunkulu nesithombe sakhe, ngithi. Yes. So uJesu waphinda wasifela. Yeah. Ne? Mawufunda uColossians chapter 2, he took it all to the cross. Yes. So uJesu wathatha konke, wathatha amagqubu, wathatha amagulo, wathatha konke wakuyisa kuphi? Esiphambaneni. Yep. So thina asifuzanga kahle ukuya the way uJesu bekafundisa ngakhona la. Yes. Asifuzanga ukuphatha amagqubu. Yes. Ukuphatha amagqubu kahle is a sin. Mina bengingazi nami ngafunda ngempilo yami ukuthi ukuphatha amagqubu is a sin. Remember, I survived rape many times. And then ngafunda ukuthi uNkulunkulu uma wena ulimele akabheki lo muntu okulimazile. Okay. Ubheka wena ukuthi kulokulimala kwakho wenzani. Oh yeah. How do you react after ukulimala? Because why uNkulunkulu like it to expect ukuthi sibe nama fruits. Okay, yes. Fruits of the spirit. Yebo. Ne? Yebo. So manje because thina asazi sicabanga ukuthi mina bengicabanga ukuthi it's my democratic rights ukuphatha amagqubu because yimi ongoffendilwe. Ngintandani ngashonelwa abazali and then abantu bayazenzela ngempilo yami. So ngicabanga ukuthi it's my democratic right ukuphatha amagqubu. Mina kunanto ebeyilunga kimi ngiloko ngikhuleka abantu bebangangifuni, abantu bebangizonda ngingabenzanga next bangicambela amanga ngapha bengirapiwa or left and right. So kukhomba in so uNkulunkulu wangifundisa ukuthi mawuphatha amagqubu ngoba uvala umnyango umbuso wakaNkulunkulu. Oh yeah. Uvula umnyango wombuso wobumnyama. So uSathane uyangena uyazenzela. Because uNkulunkulu akahambisani nama offense. uSathane uhambisana nama offense. So uJesu la uyafundisa athi 70 times 7. uJesu why athi 70 times 7? Because uJesu uyazi ukuthi bakhona umsebenzi wabo ukukulimaza. Yebo. Umsebenzi wabo ukukulimaza. So if you are entertaining that spirit, kula kuba nenkinga khona. Oh yeah. Ngoba lo yamsebenzi wakhe ukuthi yena kulimaze. So wena mawungabe lokulimala lokhu uyakwamukela, then uvulela uSathane umnyango. So uma yehla iMatthew 18 uJesu ufundisa the master lo abekafuna ukusetlela ama account wakhe. Ukhuluma ukuthi there was a man obeka mkolota the master. Yes. So the master wathatha lo muntu lo wathi wena nefamily yakho ngiyonifaka ejele. Imaster wa iBhayibheli ithi waqela imercy, waqela uqolo. iBhayibheli ithi khona la kuMatthew 18 ithi uJesu umaster lo wamqolela wasula zonke izikweleti zakhe. Yebo. Unfortunately the servant yena zange enze kanjalo. Yes. The master umqolele wasula zonke izikweleti zakhe. The servant yena makasuka yena wayokuthola the other servant lo okoloda yena wamthatha wamlahlela ejele ukuthi the jailers zimtorture. So uJesu athi lo muntu umaster abantu bahamba botshela umaster base uyadineka wahamba wayemthatha wamfaka ejele naye ukuthini ama-jealous naye enzeni amtorture. So the last verse ithi this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart.
So uNkulunkulu wangifundisa ukuthi mangithi kuwe ngithi hayi ngiyaxolisa, Yebo. I don't mean it. The mangiqolisa ngamampela Oh, ngicala ngaye via yena. okay. Fuze Okay. iphume enhliziyweni. Mm. So Okay. yini kahle kahle iforgiveness? Ne? Yes. If is when you are unpacking whatever that is packed in your heart, Yes. your inner man. Lokho kungaphakathi, lokho ngeke ukutshele umalume, ubaba, umama, ubhuti, ubani. Yes. That is forgiveness. Oh, yes. Uyazikhipha lezi zinto lezi. Yebo. That's why uJesu athi unless you forgive your brother or sister from your heart. So inhliziyo ukuqolela kuphuma ngaphakathi, ngaphakathi enhlizweni. That's why mawuzubhlungu uqala la enhlizweni. Bese kuyakhela la ngaphakathi. Oh, And yes. wakuvumela ukuthi kuhlale kukhosa abo ulcer, kukhosa abo high blood, kukhosa ini. Mina remember bengine ulcer, bengine mouth ulcer, bengine stomach ulcer. Yo. Hey. Ngiyabona ngenxa yokuthi phela nawe bowungazi kodwa wena bowucabanga ukuthi okwenzayo ku right. Yes, bengicela amaqhubu. Yes, Kanti la maqhubu alimaza wena. So uNkulunkulu kahle kahle akahambisani nama offense. Yes. And masithi siyabheka kahle kahle lo muntu loya amkolodi next mawuphetha amagqubu ukolodi uNkulunkulu uqolela. Yebo. It doesn't mean ukuthi ufuze uhambe uyotshela lo muntu loya uthi ngiqolela Okay. ilungise noNkulunkulu. Forgiveness is between you and God. Ngoba mawungafa usaphethelwa amagqubu uye esihogweni. Oh yeah. Awuye ezulwini. Ngiyakuzwa. That's why yenzani ivala iminyango. So that's why uJesu bekafundisa kakhulu ngeforgiveness. Yes. So the last one esizoyifunda. The last one esizoyifunda iku John 20. Oh. So after ukuthi ngiforgive and then uNkulunkulu wakhuluma nami ukuthi fundisa abantwana bami ngeforgiveness ngoba wena upholile. Oh yes. So uforgivile, you learn to forgive and then upholile ngathi angeke bangithembe, angeke bangikholwe wathi bhala incwadi. Oh yes. So sizofunda uJohn 20 verse 21. Okay. Kula after resurrection. Lezi zithu esizifundile before uJesu azobulawa. Angithi? Yes. So la manje sizofunda John 20. This is after resurrection. Okay. uJesu sekavukile. Yes. Verse 21 iti again Jesus said, "Peace be with you, as the Father has sent me. I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Verse 23, if you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. So, uJesu makafika kibo, Yep. wenza izinto ezi3. Uthe peace be with you. Ukuthula Yes. makube nani? Yes. Njengoba ubaba angithumile, mina ngithuma nina. Yebo. 1. Number 2, iBhayibheli ithi wabavuthelela umoya, wathi kibo amukelani umoya oyingcwele. Yes. Number 3, ithi uJesu wathi kibo qolelani bacoleleni izono zabo. Uma ningabaqoleli ne? Yes. Angazi ngiyibeka kahle. Ithi uma ningabaqoleli awungeke baqolelwe. That means if you don't forgive anyone's sins,
who offended you, ne? Yes. That person will never be forgiven. Mm. So ubani ofuna ukuthwala umthwalo wokuyisa umuntu esihogweni? Hey, akekho. Akekho. So singabantwana bakaNkulunkulu siyafunda namuhla. Kakhulu. Siyafunda namuhla ukuthi ukuphatha amagqubu, and remember umoya uyingcwele futhi awuhlali la kungcolile. That means umoya uyingcwele wena mawu controller anger, that means ibuyisela ku Romans chapter 8 ekukhuluma ngoku to be controlled by the sinful nature, by the spirit that is not of God. So kusho ukuthi wena manje umoya ingcwele sewusukile, sewuhleli lapha. Yes. Ukubhekile. So uNkulunkulu wangifundisa ke ukuthi sifuze ukuthi siqolele, and forgiveness is a process. Yes. You cannot forgive ngaleso sikhathi khona manje bese uyaphola. No, forgiveness is a process. Forgiveness is a process. But remember also, forgiveness is a principle. Ifana nothando. Oh yebo. Ngiyakuzwa. Angazi ukuthi ibalulekile. Yes, angazi ukuthi kunombuzo. Ikhona imibuzo nje, mhlamba engiqale nje kule yaphathi leya yokusindiswa. Usindiswa kanjani? Wawusesontweni nje that part siqale nje lapha. Okay, umamkhulu wami bekasindisiwe, mina ngakhula umamkhulu wami vele asindisiwe. Okay. That's why nalesikhathi beza bazongiqela kuye wavuma simple. Yazi kunabanye abantu mabasindisiwe they trust everybody. Yes. So umamkhulu wami ngoba bekasindisiwe, thina masihlakanipha ekhaya begqwala abafundisi, begqwala bekushunyayelwa nasetrainini, bekushunyayelwa ekhaya, bekuhlonywa amatende ngama Good Friday. Noma yena ngekho esontweni like abazalwane bebagqwala indlu. Banikezwe indlu ngoba baze conferenceini. So manje kanti lento le uyayitshala la kimi la. Remember sengihlala naye manje lento le uyayitshala. So elinye ilanga, it was during the week nje kwafika nje bengayi mina esontweni, bekuya abantwana bami bahamba nalomncane nalomkhulu bebaye esontweni. So lelo langa kwafika nje emoyeni wami ukuthi hamba esontweni. Yayibona. So ngahamba ngaya bekuyihomsele, ngaya kuhomsele, manguhomsele and ukhomza ukuthi bengise uNkulunkulu. Mangifika la angisakhumbuli nokuthi umfundisi bekashumayela thina. All right. Yeah. But I find myself standing there. Ngisizandla phezulu, ngithatha uJesu. Oh yes. So uNkulunkulu mina zange ngiye esontweni kaningi before ngizothatha uJesu. No, ngaya the same day ngafika ngasindiswa lona lelo, ngasindiswa until today. Yo. Wow, zimnandi lezi ndaba. After ususindisiwe kulake manje nenkosi kisiqala ke manje iprocess yokuhila. Yes. Kubo bonke nje laba akukhona noyi1 wakwa mhlawumbe waboshwa. Bonke laba benza lobububo bungaka. Unfortunately, yes, akekho uke waboshwa because remember those people angibazi. Yes. Most of them angibazi namanje, and since zange ngihlangane nabo. Ngahlangana noyi1 guy one, the rest azange ngihlangane nabo. Yebo. Yeah, so lo family lo washona yena. Oh, okay. Yes, uye kuphela but naye bese ngimcolele because I remember one day sihleli siqoqa kubasiwe imbawula, ngazi imbawula niyayazi. Yes, sihleli sikuqoqwa kungana anything. Yes, bese ngipholile bese ngimcolele. Yo, sibhlungu istory sikhulumayo. Ngiyazi khona manje sikhuluma sekudlulile. Yes. Angeke mhlambe kuzwakale ngaleyo ndlela ngoba sekudlulile, but sibhlungu sona. Ngiyazi futhi ukuthi khona abantu abathi ngabaxolela bonke abantu. Yabona nje uyayikhuluma le message. But still
khona umuntu othi ngingabaxolela bonke abantu ngiyamuzwa yayibeka yena umfundisi le ndaba ngingabaxolela bonke abantu but not loya sithini ngomuntu onjalo asiye ku 1 Corinthians chapter 10 okay sizoyithola kahle sizoyithola kahle ukuthi uNkulunkulu uthini ngabanjalo okay chapter 10 yes verse 23 ne I have the right to do anything you say but not everything is beneficial I have the right to do anything but not everything is constructive ngicela usifundele nge-NKJV ithi all things are lawful for me but not all things are helpful all things are lawful for me but not all things edify amen amen so yezwa la ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini yebo ngingazitshela nambe ngisho kanjalo nambe ngisho kanjalo ngithi okay uzibani nozibani ngingabaqolela mara uzibani nozibani hawa ngeke ngize ngibaqolele ne but because of not anything is beneficial azange ngibenefite next ngabenefita nje amakhesi so sibuyela endabeni yama rights yama democratic rights you can tell yourself ukuthi it's my democratic right ukuthi ngiyamqolela noma ngimqoleli but my sister my brother yazi ukuthi bona angeke ubenefite lutho uzobenefita ukuzwa ubhlungu uthola ucabanga ukuthi wena bakuloyile kunganamuntu okuloyile oh yes that's why ngishwile ekuqaleni ngathi most of us abaphethe amagqubu thina siyaziloya akekho umuntu osiloyayo yebo qinisile yes because amagqubu avala umnyango yabona yes yeah amagqubu avala umnyango umoya oyingcwele awukhona ukungifinyelela uNkulunkulu akakhona ukungifinyelela akakhona ukungisebenzisa akakhona ukwehlisa izibusiso lezi angiphathele zona mina engingazazi remember masikhula sifundiswa ukuthi umntwana makabelethwa ubelethwa afumbethe angithi and awazi ukuthi ufumbethe ini izinto azithole ezibuya ezulwini yebo and lezi zinto lezi abelethwa azifumbethe uNkulunkulu uyazibamba lephezulu maka lokho kuya ngithi uNkulunkulu umbhekile uyazehlisa uyazehlisa nga11 mhlambe ababukele ekhaya ngeke ba understand ukuthi sikhuluma ngani ibusiso ama spiritual blessings sikhuluma ngomshado sikhuluma ngepromotion emsebenzini sikhuluma ngomsebenzi sikhuluma ngokuba healthy sikhuluma ngepeace enhlizweni yakho sikhuluma ngemoto sikhuluma ngezindlu everything nothando ukuthi abantu bakuthande yebo mawunamagqubu because ubitha angithi ubitha for everyone abantu bayakuzonda i-rejection yakulandela uvula umnyango for usathane okusho ukuthi wena ngendlela engikuzwa ngakhona usathane ulethe trap ukuthi hlukumezeka khona kuzoba nomnyango wokulokhu nje ulokhu hlukumezekile wena thinking ukuthi wenza ijustice ngokuthi ngimkwatela uzibani ngeke ngize ngimxolele kanti umvulele nje umnyango wokuthi abelokho esebenza kuwena njengobusho nje wakhuluma nendaba yokuthi nezifo ezithile ezalapheka kuwena yes zalapheka after sewuxolile nakhona I don't think same time yeah mangiloko uNkulunkulu angidilivera beka delivera ne ulcer le mina angeke ngakutshela ukuthi ulcer yaphelela laphi ene yo ayikho iphilisi ezangeke ngiliphuze yo alikho elimnyama libovu li red li red limnyama li grey li blue a white akunamaphilisi azangeke ngiwaphuze I remember udoctor angitshela athi amaphilisi akapholisi ulcer iyawongobaza ayawongobala okay yes nomuthi lomhlophe lo spasmogel okay ngiphuzile zonke lezi zinto lezo azange ngigcine sengiphuza iqanda elingakaphekwa iqanda elihlaza ngiphuza lona
because kuthiwa nalo liyalapha yeah ngithi uzathola ama advice abantu especially mawungakasindiswa lo uzokutshela sona lo yakutshele so but once wasindiswa iqiniso lingapha ezwini yeah ezwini oh yes uzothola iqiniso ezwini so izwi kahle yilo lipholisayo. There is power in the word, there is healing in the word, there is deliverance in the word. Oh yes. Oh ngithande nje namazwi akhulumile la ukuthi uma ngabe uyolokhu ubambile lama grudge uyothi uloyiwe. Yes. Unfortunately abantu ke futhi uma ngabe izinto engabahambeli kahle baye ebantwini bayobuza laba ababonayo le and labana basho ukuthi hayi inkinga yakho a grudge yekele grudge nabo ngempela bayokhomba komakhelwane kanti ba Edamo ba Edamo ba Edamo kule angle ya ba Edamo yes and remember ukuthi bona bazifunela imali angithi bona bafuna imali basemsebenzini so angeke bakutshela iqiniso iqiniso lingaphakathi kwezwi yo cha ngiyakuzwa uthi uyawabhalana nanencwadi la mhlambe nababukeli bangakujabulela ukuyibona bazi ngayo mhlambe nokuthi iyatholakala yini yes yeah before sizoya encwadini bengicela sifunde the last scripture yep John 10 verse 10 okay umsebenzi wakaSathane ukutshontsha injabulo ukusitshontshela injabulo yes so uma alawa ienga ukuthi isibuse sivumela uSathane ukuthi enzeni asitshontshele injabulo iJohn 10 verse 10 ithi the thief comes only to steal and kill and destroy. Yes. I have come that they may have life and have it to the full. Yakuzwa. So uJesu athi uSathane uza ngokutshontsha okay isela ne isela liza ngokutshontsha nokubulala nokubhubhisa yes so yena uze ukuthi thina sibe nempilo ne sibe nempilo enimpilo ephelele. Oh yes. Life in full, life in abundance. So uma uphetha amaqhubu impilo yakho ayikapheleli. Oh. Yekela uJesu lezinto lezi. uJesu wazithatha zonke wazisa esiphambanweni. Oh yes. Yebo. So asiziyekeleleni uNkulunkulu uDavida ku 1 Samuel chapter 17 athi the battle is the Lord's. So thina masenza kanjalo masiphatha amaqhubu kusho ukuthi thina silwa impi engasiyona yethu. Oh yeah. Lempilo yaka Jehova akusiyimpi yethu asiyekeleleni uJehova alwe impi le yakhe. So uNkulunkulu wathi ngibhale incwadi nayi the power of forgiveness. So the power of forgiveness 1 kune 2. This is the power of forgiveness 1 and then le ikhuluma ngako konke engidlulekiko and then kunama benefits ukuthi after ukuthi ngiforgive ngabenefitsa ini ngathola umsebenzi umntwana wami wathola umsebenzi ngathola indlu ngayibhidliza bekwi-RDP ngakha i-big house and then ngenza i-deliverance abantu bayaphola ngikhulekela abantu ebhedlela bayaphola umoya engcwele uye wahlanga ngikwazi ukubona ukuthi lo muntu lo makagula kwenzakalani kunabanye uthola baseyibhedlela it's a spiritual problem is no akusikulama abo doctor abakushoyo kodwa mina mangifikile mangibakhulekela uNkulunkulu khona ungembulela ukuthi lo inkinga yakhe is 1 2 3 is because of the forgiveness. Oh yeah. Yes. So lencwadi kwamanje isatholakala kimi and then ngisebenzisa iPaxi for now because ngisamele idistributor ukuthi angitshele ukuthi udistribute kiphi itolo and then this book is only 180. Okay. And then i-counseling le mina engiyenzayo ngenza i-spiritual counseling. Okay. Especially kulaba aba-abusiwe nalaba abarapiwe sengiba counselile abanengi
banikile counseling and then bathola usizo. Senzani umuntu makeza kithi azofuna icounseling simkhumbuza ukuthi yena ungubani phambi kobuso bukaNkulunkulu. Yes. Siqala le la iqala khona ukuthi khumbula ukuthi ubunjwe ngomfanekiso wakaNkulunkulu. Simfundela izwi and then siyamkhulula ukuthi akhulume konke because angithi ukuthwele manje ngoba akunomuntu angamtshela. That's why azithwalele yena. Yes, abanye abazi ukuthi fuze batshela uNkulunkulu. Siyabonga kilabo abakhona ukuthi bavulele loNkulunkulu isifuba sabo ukuthi uzibani ungenze so uzibani ungenze so baba ngicela ukuthi umqolele. Nawe self uze ukuthi umqolele utshela uNkulunkulu ukuthi baba ngiyamqolela. And then there is 3 prayer that you must pray. The first one, you ask forgiveness from God ngokubamba amagqubu. Number 2, you ask God to forgive them because they don't know what they are doing. Basebenziswa umubi. And then number 3, you confess with your mouth, and that one is too difficult. You confess with your mouth that you are forgiving them. If you don't confess, I'm telling you there is no healing. But if ufuna healing, you confess ngomlomo wakho ukuthi ngiyamqolela uqolani ngiyamqolela uDumsani ngiyamqolela uSibusiso ngiyamqolela. You confess with your mouth ukuthi uyabaqolela labantu laba ene baba ngiyaqela ngisezwa ubhlungu ukuthi ngipholise. So there is no healing ngaphandle kweforgiveness. Iforgiveness qala bese kulandela ihealing. And you can do it time and again until uzizwa wena ukuthi upholile. Yes. Angithi ngiyayithanda ngendlela oyibeka ngakhona. Khona listing yokuthi kuthiwe uma ngabe ukuthi ubhekane nesimo njengoba usho uthola ukuthi uyarapewa uthi yo reporter iphoyisa nalo likrape uthi ahamba endleleni khona lento leyo ukuthi kuthiwe idemoni elithile elisuke likulandela ispirit esithile. Abanye baye bathi mhlambe kufanele kukhishwe leso spirit kuqala. Ikhona kuyikuphi kufanele leso spirit sikhishwe o kudilwa nephathi yakho wena ohlukumezekile. Kukabili. Kesinye isikhathi uthola ukuthi it's a trap vele, ne? Ukuthi udlwengulwe ubamba amagqubu bese le spirit siya buya kaningi. So mawudlenguliwe okay angithi abantu bangayobophisa bangangizwa kabi ne. Angane ayobophisa ne. Justice must take its course. But mina ngidila nama soul. Your soul is very important. Uyobophisa lapha bayodila nalomuntu loya wena usala ulimele. Baningi abezekimi bathi mfundisi mina bambophile kodwa mina ngisalimele angipholi ngihamba ama psychologist angipholi. It's because of lento le ingaphakathi. So thina sidila nale ento engaphakathi lento le ila ufuze khona uzoconfess utshela uNkulunkulu ukuthi baba ngiyamqolela udile na this thing ye forgiveness umqolele. Danike mawuceda ukumqolela ke mangabe usizwa yimi danike ngizobreaka that spirit because ngidila ngedeliverance ngibreaka the spirit of rape. Siyasikhatha le spirit but uqolela kuqala before uzothola ideliverance because mawungakaqoleli kuyafana noma sizoloko sikhast idemoni le rape loloko libuya kanti inkinga ilanga phakathi. Yes. Kezwakala. I-counseling iyachajwa imali mhlambe ukuza nenza kanjani nje? Hayi thina si-charge. Okay. As-charge counselor mahala. Yes, siyabonga. Asibhatalisi. I'm a woman of God angibhatalisi mina. Yes. Okay. Especially after what I've been through. Angiboni isidingo sokuthi phela mangibhatalisa manje so ngiyoyenza ukuthi nalaba umuntu uthola ukuthi uyafuna mara manje akakhoni because of mina ngiyabhatalisa. Yabona? So abantu mina ngiba advise ukuthi athenge incwadi. Mina ngizonikeza icounseling yena ngapho uthenge nencwadi maka yi1 ufunda nencwadi uyayibona angibhatalisi.
utholakala kuphi nje abantu abafuna ukukuthinta mhlawumbe ama phone number or nakuma social media kanjalo? Okay, ku TikTok ngikhona ngo Cynthia Baba, the author, and then ku Facebook ngikhona, and then ngikhona na ku YouTube, but ku YouTube ngisengakabi active kakhulu, ngisahlanganiswa ukuthi ngikhona ukungena ku YouTube nakhona the way ingena ku TikTok. Okay. Yes, and then my number is 083 Yes. 8564 188 083 Yes. 8564 188. Noma use Cape Town noma uKwaZulu Natal noma ukuphi, just call me. Ngizokunika icounseling mangabe ufuna ukuza kimi, sizokhuluma ukuthi sizohlangana kanjani. Yes. Yes. Oh, siyaxolisa nje ukuthi wadlula ezimweni ezifana nalezi ezenzima kangaka. Akekho umuntu odeservayo ukuthi adlule kuzo zonke lezo zimo lezo. Yes. Yeah, but sibonge futhi inkosi ukuthi ke noma wadlula kuzo nakho khona. And nje kuumusa ke ngempela ngoba abaningi abadlule kulezi zimo ngempela abasurvivanga. But wena nakho kwazile ukusurvive. Siyabonga nje. Ngiyathemba nje ukuthi futhi ngibonga nokuthi uze la ngoba ngempela abantu besimame bahlukumezekile futhi basahlukumezeka. Yes, amen. And ubufakazi bakho buzobasiza abaningi kakhulu. Abaningi nje futhi bazokuthinta. Nje siyabonga ukuthi awuzange ukuthi ayi mina sengi-right sengiyaphila. Hayi nabanye nabo bayobona baphuma kanjani. Siyakubonga nje konke lokho. Yes. Isikhajinyana sesekhona. Yebo ngakhuluma. Okay. Unforgiveness inama spirit ewalethayo, the spirit of anger, the spirit of rejection, the spirit the sickness, iletha amagulo, yeah, and then those are the spirit is dangerous. Lezi unforgiveness ezilethayo. Uma singa if we try to avoid, uyazi thina sibantwana bakaNkulu sometimes lento le try we avoid uyibekele eceleni engathi ayikho. Yeah, ungathi ayikho. And ngibona nabafundisi kulamalanga noma bashumayela ezinye lezi ba try ukuzifaka emgodini no bangazikhiphi nje uze ukuthi sizibeke mawungafunda amabhuku aka Paul bekazibeka because fuze siziface ukuthi abantu bakwazi iqiniso. That's why ngishula ngathi mina I preach the doctrine with the sound mind. Yes, because iqiniso asifuzanga silibalekele. Yes. Ngoba masingabalekela iqiniso abantu bakaNkulunkulu ngeke bathola usizo. Oh yes, ngizwa kahle. Ungayi avoid ngoba khona kuzoyitrickara lento eavoidile. Yes. Kuvuke yonke leyanto leyana kumangale wonke umuntu ukuthi hawu kwenze njani manje kanti ukube waba healed wazwaphelela. Yes. Eish. Hayi siyabonga nje inkosi mayinithinta kanje. Ikhathalele abantu abaningi. Okusobala ukuthi ukwamukela kwakho uJesu ngempela kwaba akuzange kube nokuyisolo ukuthi ungathi ngenza iphutha la. Ngikhuluma nje ngoba futhi ngizokhuluma nomuntu mhlambe ongakamamukela uJesu Kristu ukuthi nawe ungamthatha uyabuza ufakazi uma mfundisi eza nabo. Uyabuza ukuthi bu kanjani and inkosi ayizange imlahle, instead ibilokhu ihamba naye yamdelivera kukho konke abekade ebhekane nakho. Okusho khona ukuthi ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi akusikho ukwenza iphutha futhi ngeke ngempela uzuyisole. Mthatheke nawe mangabe kuukuthi ubungakamthathi abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho kuningi okuhle oyokuthola. Mhlambe nje amazwi akho awugcina. Amen. Kuloko bokusho there is no forgiveness ngaphandle koJesu. Yes. Angeke ukwazi ukuqolela ngaphandle koJesu. Yebo. Uthatha uJesu and then uJesu uye ozokukhonisa ozokuhamba nawe. Yes. Yes, uye and ozokupha that strength. And ozokupha na that boldness. Oh yes. Ukukhuleka lo mkhuleko lo wokuqolela. So uJesu is very important
ukuthi umthathe yebo. before ulwa nalento ulwa neanger. Oh yes. Yes. Hayi siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu, inkosi kubusise ikugcine kukho konke nje kube impumelelo. Amen. Amen. Sibonge futhi nakubabukeli konke nje umuntu obukele wazi wafika la, ngiyathemba ukuthi yawasizakala kakhulu. Ngomusa ke wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.